Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Manchomorigaria w'Ensoko TV na gukwandire andonsi asore no gusaba kwanenga gwatwara ritukurigia ritukeriga rie Jumatatu ensa neya mochidaka chia butokire ni sato igoro tugusaba kwabera soko nyorwake nchenkoro kwa Clinton Ndigi aseri bagari timu ngima hego chikonkonya kuru ase studio ya kabiro tu yari gandira senchira ya bena kone kyanto chiko kumanya aya bariki baito bamangana basangiriri kuru ase mambi yaringe entambe nobotuko bwe 20 na kianda mutinyo gatano rimo mwako yega bwechiri bubere 20 na isano nemo na aya negatia tukwariganira botuko bwalero Kono tuomenya konyora na andi no moruo choretirwe intu to mwange tia sobobe itwa mwanga asenye nche skuli eto yensemo ya sari abaibori be skuli oborose mesa bakandro morokyo monene utumetu ase skuli iyo we bako keep distance ama respect to the teachers. Kwanza mambo mingi juu ya kujilinda as Gen Z. Juna kuchoma shule tumekatazwa and so many things. Abasae konyoro bose myabo gwetendera kibogima so mwigabwe kanisa nsemo yari yakeire. Njia ya pekee ambayo imepeanwa na katiba rasmi ni kutumia kura zetu. Abago habarayibe kanisa ke Catholic ya Diocese ya Lodwar babodra basae gotika kurobekana na kurigia chinchera chinga okorokia magani yabo. Karibu sana mwanchumo rigereria bono botuko bwara tugochaka no robotiro kubwatia ase abaibori beskuru yoboroso ya MSA AIC niko bono baorokire gotaisaneka kwabo no korentwa kwa morkia omonene oyo tumeto gocha ase skuru yo abu ase bono ba mwanchira gochia ase bose banyara koba bakumwanchira gochia ase oyo tangaine ase skuru yo ase bono barure ogosaba kwabo gochia ase serikali koene kyabona nko bategererere muri kito Dominic Onderi agotumanya senchiro yokwikira Imibango nigo yonchike mambia lero ime skuru ya MSA AIC gotoka ime ward ya bochura bwe bunge ya Machogoro bwe county ya Kisii mega yaba ibori goikoro ko mwarigane omwalimu omonene bwe skuru igomoya kolinda bamanyakora bakonyoranga omwalimu ore tuono monga kobwa ori babwata gosemeria omwalimu oyo omonene iganyara kobokwera nigo na abaibori yara kobokwera na skonyora arure asa abaibori abaeso kina gatanga taliero yiga babwata gosemeria sare no lero twarenge na magania manene tukanyita omwalimu principal gocha tugotomerwa oyitwatebe tugukuru office ore gocha tumumanyite buya mono tugateba gakitari mang'ana omwalimu oyo tigache oyo nere nabage kugendera gotokini buna abande batokiniri bono twamenya konyora na andi no moruro choretirwe intu to mwange tia sobobe itwa mwanga asenye nche skuli eto yensemo ya sariwe na intu totagetie yende yaito nere sariwe skulu ya primary nero tubwate skulu ase ekenyoreke kyabo ochi egokori buya ne skulu yiga twabeire tokoyetenera asa matuka matambe erendira ase njire gwenerete bono yaikire chinga ki skulu yetagete gotiringwa buna tutatagetie kyagera skulu yiga nonyine performance yae igerengia mono bono injinani nyasa nanse neti igombwate abali babere mbwata abana bankire class kuru nasari paka grade 9 imbwata abana class skulu eno tosemerati abana botinya mira baruti Mombasa bakasome skulu e bono twakumiri skulu ya ba college ba headmaster aku promote wa bakaenda skulu chingao etwachirega buna baiboli togechiri sana omwalimu konye orenge gaiga agenda omwalimu abaiboli ba expected ya tomu gaiga bamuganyite bamurisibo banyoro mondo otomiru gaiga nigaro mwalimu mongopi oito tatagete abaiboli ba prokiri batebiro mwalimu yagende paka baiboli bairane baturise birengereri omwalimu tonyorero mwalimu muyagaiga abaiboli abaiga nigo batwarira obo bakubwatikana ngani igo eskuru yabo yemesa AIC Secondary School yanyarako banero kigosarigwa gwetera cinchera chingabine chiga ase bono basabire serikali gweswanania eriko baretera obuya asichi skuru cyabo
lakini ikiri katika bira yachakiri kututokana kuri mwaka 2020 abalimu bachira abalimu banne beorobone ni gatano kero mwaka no mwalimu guchenjiwa mwalimu agacha olenge kurukwa omogero yomo azumba agacha kanyero skuru yalinge bia akata kuri skuru akabikanse kwa gachale bidali bitunu bire kali na no muchangure gali nene kogoto agathen kwa gachale skuru kumine kibesa injira tete konyora kunyo osoki kibesa aragira kantu keke asoke abaibuli abaigani go basabire boteneri bwe serikali ye county na bari korwa serikali enene bagusabanga abanyako bagokonywa rikorigereria mangana ye skuru yiga yako bekoreto bwasyoku asokomentakana no gokina gwe skuru yiga lakini goetera asomoroberio wa abaibuli twarosirio umoroberi skuru eye yaikire yabe reporting oikira bono iga reporting eye iga yapikire yakorire buya sana egekogera ase constituency eye skuru eye na ere skuru eyemo yabo egokori buya ase area Kenya urire kibesa cyaba headmaster kona konganga ngo promote paka ko toletero moiguo yega igo twate balero ngata kobera ugambonye ko igwete simbenye ko igwete mugaba no ito tokonye sukuru ito to igwe twanye na gwasometa bwana gabana sukuru no nyimanyete tututagetie gwe amaga twagajira tutagatia be kunse ga kinaende kabire maiga borokigo be skuru iga ya MSAIC comprehensive kuirana ase skuru iga maiga yomotimo komoke niga baiboli banyako bagusaba serikali nyarako bakego esanania asamangane skuru iga elikoranga obotineniri bwe skuru iga ngo babore buya elikomenta amasomo ase skuru iga asabanyako bagusegeta abo waziri bwe semi kuruga iga asenseme iga yagusi nyarako bago esanani elikoranga skuru iga ngwiranere na okora buya askonyora ya nyarako bakegosuka kurwa sege gwango keria nyarako bagekoba kuripoti senkere namba Magian Soccer TV kuruga iga ase skuru ya AIC comprehensive egotoka gaiga ase ward ya Bochiburabu me bunge ya Machogo Brabu county ya Kisii Return Dominic Onderi Nyabuto tukoskabasio manjo murigereria enamba enyinge yabasai niko bono yesokeri tukoria rero na goikirana ase omosangerekano wa masabo ase kanisa ya Adventista ya riakeire igotoka ase ward ya Bochiburabu ebunge ya Machogo Brabu county ya Kisii abasai abo niko bono banyara gosemigwa chinchira cyugwetendera kebogima nabo igogwetanga kurwase ebikore byobosaria chinga kecho niko bono habarai be kanisa baborire chiskuru kwane kiabuna nko abare chikanisa mabagase chiskuru eriko chigosemia aborokiwa nabo igokwane kyanko bagacha ere kemoika buna gutumanya umurikito Apollinaris Akama bagukwana chinga kichomusangiririkano yo mubwa masabo yabasase kanisa ya Adventista ya Nyakeire yogotoka se wodi ya Bochiburabu imeye bunge ya Machogo Brabu county ya Kisii nigo Mauricio Geto Thomas yaburiri kisukuru kwali baga chikanisa bunengenche ya moyo gukini abana kemoika otwabwate et prayer band ye station ya Kenyenya yalengega ase kanisa yaito twatwalira abasaba bange balengang'eri bukiri bubere babeire bagosomigwa amang'ana maya amange buna bakomenya igo twaborire ng'a chikanisa chiegwe na basianene ase chisukuru ase ogokwana na abana baito egere bamanye ng'a obokristo ngenchoki naintu bune echami ya omogusii ogosamba mwana bwa esukuru igokora emumembe igo twabeire togokana togotebia abana baito ng'amba abasa gokora ayo batang'ani Nyasaye ase amang'ana yonsi abasabu baikirana ase omosangiririkano yo nigo borokia omogokobo kubwatekana na keria banyara bagosemigwa for the generation bari baguchikwende school there is one key point banyara bagotebunga kera bakwirana school there is a way bako keep distance ama respect to the teachers Kwanza mambo mingi juu ya kujilinda as Gen Z juna kuchoma shule tumekatazwa and so many things so, nabokonyora maybe omosaye no korete skuru kwarigi some egente keo kubeka busy at least unapata pesa yako kidogo unaweka mfuko so tusitegemea wengine kubwatikana no guika kwa baroro nigo kwa batanga kurwa asama bebuna yaiga abasaya abaiga barengega andake kuna mambichi skuru chikoigorwa bali barenga chinka rero ntwazuia nonye na marito amapema
ntwazuia no na bana gusarigwa asengencho bari barengega barenge gochikwanda gukora ikebe litukuria lero mbakora ki ntwazuia na ndi ntwatanga ngo batenga mbuya mona singencho yabasae umurubiri mubwate na ndogocha kwino gaiga gukuro kwengencho mono na bayari kunyarekana na manke mugotia mugochosalisika lakini mwacha mwatiga mwacha koranya sae umorane bweritu kukimanga kare bunera ni gaboria abana korokia maskani amatukonsi ngana yanyara kubwate sigwana wikirifu mugusu umuraibwa basae as station ya Kenyenya gako moiro ko monene amusiko moibori amusiko mwalimu na bakonyara gusikanya onye serikali ere asobogambi igonga tiga abana babeku ase amaoka abanyasaye na ande baye guchisemi ekibakonyara komenyera ekina kwanira basaye baminto abantegerere na ndeko morobiri oyo asembeo inga tiga tomente a value as a certificate yaito ngana ya busiru as chinkoro cyabo tigame ase bikoro ase gali asikiro montale ase school na ndonsi asorato ko reporter igeta Senigian Soko TV nchete tana Porinaris akama Tokoskabosio mwancho mwa mwa skobu homonene bwe kanisa ke Catholic Diocese ya Lodwar John Mbida orokoboria guchase abasae abo bono baganetie amonchoreria asobora ihimeyense gutumia chinchira cia kidemokrasia konyora amonchoreria hayo ribagario kwenekia okorobekana okwatebiro kwarentira makweria mange aboigo abantu gochererwa okwana maiga yokubwatane chinyangi 22 ase kanisa yeke Catholic ya Kitengela he county Kajiado maskobo yo nigo bona atebire okorobekana okwaire abasae abange gutaka chikura asekeria atebire nigo bono bagochererwa okwana naboigo nigo bono atebire gusenigo anyare kabaga kwenekia emeroberio ebwatie erichiko murikito Linet Nyambane na mange Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Eamate abairi n'abasani nigo baumerana ase ekanisa ya Catholic ya St. Monica Kitengela ekaunti ya Kajiado eriokoba kerori ase omoyega bwe chinyangi cy'abanchani 22 Omoyego yo oragwa no mwaskobu omonene bwe diocese ya Lodwar John Mbida nigo airari bagerio na kurwa okuburia gocha ase abasae gutigana ne chiburaburu ase ababoriri gochigwesokia asobonge na gwaka chikura na gokora amaonchoreria ayo batagete. Si lazima wajitokeze katika mambo ambayo yatawaelekeza kuumizwa, kuuawa, wengine kupoteza sehemu za miili yao kwa sababu ya kupigwa risasi au kupigwa kwa njia ingine. Lakini kuna njia mwafaka ambayo tunaweza kutumia wakati tunataka kubadilisha wale viongozi wetu. Njia ya pekee ambayo imepeanwa na katiba rasmi ni kutumia kura zetu. Hiyo ndio ile njia itatusaidia, kwa sababu anapokufa mmoja mmoja wa wale ambao wangependa kuleta mabadiliko katika nchi yetu, hiyo ni kura imepotea. Nonya nabo ogikeirie ebikore by'obusagani n'abantu gochererwa ebi byabere bikonekirwa amatuko abwangwiga. Na wengine wanachukuliwa na hatuelezi wanapelekwa wapi, na baadaye wakipatikana kama juzi wanapatikana kama wamepigwa, wameumizwa. Na nafikiri sio desturi ya sheria za Kenya kuruhusu mambo kama hayo. Sheria yetu inatupatia kila mwananchi nafasi ya kujumuika, nafasi ya kutembea mahali popote, nafasi ya kuwa na ushirika na watu tofauti tofauti, na zaidi nafasi ya kutetea rights zao. Chingakie chiechyo abaraya bo bakwaneire okomentekana gwechisegi chegenka ase bari banyomaine ase basomigwe korigia obokonyi ekero babwate obokongu. Those who are afraid of getting married, don't get afraid. Marriage is sweet. It's not a fight. It's just when you get your soulmate, that's all about it. You are going to enjoy it and you are going to love it. It is very fruitful to wed in church.
And especially these days, I would like to encourage every young person, to take note and word in charge. Tukienda kwa hii njia ya kwamba wahubiriwe hata hizi ndoa ambazo wamefunga siku ya leo ziwe ni kielelezo kwao ya kwamba inawezekana licha ya changamoto wasije wakakosa matumaini. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Kajiado erietariane Linet Nyambane. Toskabusia soroboti ronde mwanchu murigeria abagaka kurwa ase bunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira nigo mubasorero bamuire okoboko yokorie kirego ky'obojumbe ensemo ibunge ya North Mugirango Joseph Kiangoi ase gikaro kyabo gyakorekana ase ensemo ya Ikonge nigo bono barireira yogochia komoa amagoro erio hanyare kobaka gotabokia emeroberio ya magendro ayo achagetie ayo atarikirana goikira boniga Murikito Vincent Monda na mange bagosangana bari kyamangana omubasorero abagaka bukora chigwadi chonsi sano chebunge yo ya North Mugirango nigo batebire ebagucha kubwate sia Kiangoi asemerobere yaye ya gisiasa gotwacha toindosio mheshimiwa Kiangoi Bumbasa libageri abogorie gotiye constituency ya North Mugirango ngima bono gotwaga netinga tochore Joseph Kiangoi na akorete emerememia amatuka ali amatangani aya nigagoikirana ekera bagaka bo baegenire buna omuchumba boregeti obebachire na kobatiga eroro omuchumba twachorete twashirete batwato monto barabwegas ya musinyire tamanyeti abagirango Mugirango ya mwire aso mwesimi gutwa begetwo korokungana romo muromi ntongana ranyamoko asato ikire kinta cha twaro sire omuchumba regeti atamire agendire ko omuture tiase Kenyoro otigere constituency orusirie gotiye constituency twamoete abagaka bo bakorera obuya bwa Kiangoi ekarare ngo bogambi nigo batebire ali amanya konyora Kiangoi achakire ayubono atanya kwera bintumbira koreta tirite nkira bitanya gutabuka bakabona iga ene sababu ya era twacha tukwanese sauti ya mumna abagaka nande kubwa munokuru mwaga mose narwa tiko tukwana mune sauti ya mukuru mwaga moyo ntumwana tubwato nuyo twara gosaba bagirango batwara mwana amatengera ya tinchira anyaro kuri tabukya ekeruka bagirango twachande kire obintu nwansiti matu anyakora buna bantu atokane chachi twanyakora stima abagaka bo nigo baikeire okoibwana buna mbachigo chaka oburayo buboya naende obuo pora bakonya matukare motwe North Mugirango wacha mheshimiwa Kiangoi achukue kama driver ya North Mugirango MP kama 2027 sababu gani mheshimiwa ambaye ako ndani ameamua kuacha gari ya North Mugirango kwa barabara na tumesema leo huyu ndio mbunge wetu kama next year Vincent Monda Ensoko TV Mwanchu murigeria soroboti oruo rwa Vincent Monda no tukwira mutimo kumutangani gasemesema ya kurwa Ensoko ensa emo togosiume chiduka ketoskare kurena ndase kagitari gitamba sensema ya kabere togendrego sangamange Eye Ensoko TV Oboroso bumugusi Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyori bagarya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakresi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Onye kubwateri iburio obosemia gusekero kendi gyonsiguri emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko rya email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugu tutarira service ite gutuka samagacho Hazina Towers egoroba ya 5 asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV, uboroso w'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Eje ni Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwancho morigereria sense mega ya kabere mesa ya maya kuru Ensoko ensa emo biamona soko endra gusangana into na bona tuguska bosia soro botero kubwatia asali tukori ya lero nigo mujumbe wense mwebunge ya Nyaribari Masaba Musike Daniel Manduku anyara kobaga kora mwiga buku iguro bene kwibirasi bya Junior Secondary School bose JSS ebyo agachira se school ya Getacho nigo hase umurobirio hoyo bukwena kya gusira amasomo mwigo yunigo oikrono boigo nabarai a gati abo mujumbe Jafet Nyakundi museneto mochore Esio Kenyuri mujumbe Zaire jana negati abande ase banyora heribaga bene na kwene kya kogendra segeta amagendro ande mono chisemi ondagete 2028 esa ekaranje tochega tutagore birasi byose birense twagache egoroba isatu school ya Getacheve, a center of excellence in Kenya, not in Nairobi, in Kenya. Mwanjire bagarayo mwanjire ngatuka tena nchi bosina inde William Ruto ametupatia soko hapa ward ya Gesusu.
Na amesema ya kwamba wewe ndio utamleta akuje kuanzisha hiyo soko hapa Kisusu, wakati anazindua barabara yetu ambayo wewe mwenyewe ulitokea kwa budget. Kuzindua ule mradi ambao umeona pale ambao umeanzishwa na mbunge wetu Daniel Manduku. Mheshimiwa ameanzisha miradi kama hii, miradi zaidi ya 17 na kuna zingine 8 ambazo anaenda kuanzisha. Na hii miradi yote ni miradi ya NGCDF. Kwa hivyo ukitaka kuona vile CDF inafanya kazi, utakuja hapa uone vile CDF inafanya kazi. Sisi tunahimiza viongozi wote tuzidi kushirikiana, tuzidi kufanyia wananchi kazi, kwa sababu hicho ndicho cha muhimu zaidi. Niliona walimu wiki ijayo walikuwa Mombasa, walikuwa naomba waongeze karo kidogo. Mimi naomba walimu na nataka kuwaambia, katika ile bajeti tumepitisha juzi, tumeweka pesa za education 784.5 billion Kenya shillings, ili watoto wetu waweze kupata capitation, ili watoto wetu waweze kupata karo, ndio ili wakae shuleni wasiende nyumbani. Kwa hivyo tusiongeze karo hata shilingi moja. Hawa wazazi wanaumia, hawana pesa. Sisi kama viongozi kutoka hii jamii tulikaa chini tukasema lazima tuhakikishe wananchi wetu wametupa nafasi, tuhakikishe wamepata maendeleo. Na huyu Mheshimiwa Manduku, ndugu yangu, rafiki yetu, huyu mheshimiwa amekuwa mstari ya mbele kwa kusukuma maendeleo. Bange baino nkongi gumorenga nonye kindo mosene to mochore ntabu atike gancha ngote mande kobegerera ya se bunge yesene naegerera abaremi naegerera abarimu naegerera abaonchoreri abakabake eyunerega singo kora asengencho yegetarieke president yangete nkabo mosene to mochore egasie yo nero yangeire diogi nkonyara kwegera abantu baminto gusi Tugoskabusio mwancho murigerio makonyi bumurai bwense Professor Kithure Kindiki omochiri haba koirania hegesa kumagega asebono aenekire una ensemo ya Mount Kenya nigo yanyorra amayakuru ase serikali enene naigo konya nkororo kwa barai na biga bananchi kuru ase ensemo iyo kogendra gusira serikali la Robon. Sisi jamii ya Wameru hatutakubali mtu yoyote kutuletea madharau na kutuambia ya kwamba ati safari ile ambaye tumefika kwa serikali ati tutoke tuende upinzani tukatafute serikali nyingine. Ati saa hii tuko kwa serikali, kuna watu wanatuambia tutoke tuachane na serikali tuende upinzani, alafu tukifika upinzani tutatafuta serikali nyingine. Hiyo ni ujinga, si ujinga jameni? Si tuko kwa serikali tayari? Kwa nini tutoke kwa serikali tuende nje alafu tutafute serikali nyingine ambaye hatujui? Na wale watu tunauziwa hapa, wale watu tunaletewa hapa ni mtu hakuna kitu amewahi fanya, hata kwake hajafanya chochote miaka 50, miaka sijui ngapi, alafu mnatuletea hapa ati hao ndio watasaidia watu wa Meru na watu wa Egembe. Waende wasiende, wapotee wasipotee. Mumesema tukae kwa serikali, mimi nisaidie Rais Ruto ndio next year achaguliwe tena apate 2 term akamilishe miaka yake 10, alafu namna hii niseme nisiseme, ni leo si leo, ni 2 term si 2 term. Tugoskabusio mwanchumo rigereria hatuori oyore homoriki homonene hase kiombegete tabakori emeremo nigase nkwana yae aenekire buna habarai na boiga bananchi kurwase orogongo rwa Western Kenya nigo bare amo na asobochorio bonne bori bosio nigo barachi gwaka chikura sege kabwe ke mokwane kyangosira bare serikali abono na gutwara irio geri mo iriko gendra gutwara amagendro na boiga bokorio bya kurwase serikali nana. Sisi zote, na mimi nataka kuambia watu wa magazeti msikie hii Western yote hakuna mgawanyiko at all.
100% sisi tuko nyuma ya William Samoei Ruto na serikali yake. Na katika hiyo serikali tuko na vigogo vyetu viko humo ndani ya hiyo serikali. Mnajua tuko na mawaziri 4, tuna speaker ndani ya hiyo, tuna permanent secretaries, tuna kila mtu yuko katika ndani ya hiyo serikali, ndio? Na hatuwezi kukubali kuwa nje ya serikali ya William Samoei Ruto. Na hawa ni majirani yetu, mkipita hii mlima hapo nyuma huko Nandi. Kama kuna makosa sitatembea na miguu kama wazee. Na tuende Sigoi, tukae na William na turekebishe. Na hatuwezi kuishi katika nchi hii kwa mambo ya propaganda. Na kitu kinafanyika katika Kenya, na mimi nataka kuchukua hii nafasi kuonya viongozi. Tuache mambo ya ubinafsi. Tuache mambo ya ukabila. Tuache mambo ya kusema sisi tunatoka pahali fulani, sisi ni watu Mount Kenya, sisi ni watu. Mount Kenya iko katika Kenya, ni yetu. Mtu ambie Gachagua Mount Kenya sio yake peke yake. Hiyo Mount Kenya ni yetu sisi zote. Unasikia? Na milima yote iko katika Kenya ni yetu yo. Unasikia? Hata hapa Shinyadu kuna milima. Sasa msituambie hiyo maneno ya kugawa wa Kenya kwa mambo ya milima. Na Bwana Lusaka tunataka kucreate a culture. Mtu akisha chaguliwa, hii mambo ya kusema one term itoke. Kama the first president kwa multi-party democracy ambaye alikuwa Bwana Mwai Kibaki alimaliza miaka yake 10. Bwana Uhuru Kenyatta akachukua akamaliza miaka yake 10. Kwani Ruto na nini amalize miaka 5? Toska basio mwanjo murigaria mutendere babasubati kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Jerusha Mumanyi ni goritukoria rero agendereirie nemiroberio yaye yogokonya chiamate chiri bari barabagotu ebyombe ao nabo igo abasae kwegenderia sechinka kaokwana asegeti kiari abore kegotoke wodi erigoma ebunge ya Kitutu Masaba umubasorero nigaruro kuboria gochiasa abantu bonsi gotiga chisegi chegenka nabo igo basire ebikorwa byobotumeki basire ebikora byobotumeki webinyugwa buna enchera eyamo yokogenderera obogima obuya bwa ankyo. Mkiniona mimi kama mama county, I am advocating for eradication of gender-based violence. It doesn't matter whether you are a man or you are a woman. Every person should be respected. There is gender-based violence within our communities. Tinasore, tisimorwe, na hende tisamuswe. Ekare chiomire, kegare chitokonya abana baitu bakine gaki. Tigamba tebi totachi etikorera na hende tukonge. Abana baitu okonyaru mwana orekerasi sato. Akonya onsigusa obeta abana. Obete obansa otarikorere siororia, lakini siororia no montogete oregatia ito osimegete chinasara. Omonto oregatia ito okoganda ogoramba rwakoruku etano oletaga ase ito otakoneria abantu atagete komeki sure babekira abantu baite babe unable to do anything. Ekinto ogwanja, we are up. Our security officers, wherever you are, we want to ask you. Moto bwate tonight koto kuna ukura na inu moto kuresi. Oya moko nyoro mobe nera bwatwe arusi gati y'abantu. Because we cannot allow this. Nane batabi nyanturi gochokura. Emyake tane gota. Baba turi muna abantu bari barengi abagikoyo. Mata bagikoyo kaigete. Omo muronyo amato omo muropore pe university omosinini. Oiro moswati nyomba. Taka yetu na nyombe ya yesare. Yago chabwe kurura, yago yana tite nyomba sa nyomba karara gira sa burere. O chabwe kurura, o so nyaro. Na bomu na kitu mchukura nyaro ba ke bana baito. Abana barara nyaro, egeza kunga. Ego tutagete, abana baito balendu kabisa. Nalio tunachunge kizazi yetu hichai. Toska bosio mwancho morigereria serikali nigo ete ribaga ria bosio emiroberio yokoenekia unangu siriere obokongo
obugonyara koba bogotenenia obonchureria obokoboke ase ense ya Kenya. Iga nigegochia koenekia okoigora amabaga nabo igokoenekia ribaga rinyorora saba onchureria abo bagwesoya ase sector yo kagokwana somoiga obarentamo ababwatani kurwa ase sector au echochirense yebyombe ebyo hamono bonchureria obokoboke mobisomana ase wizara ya cooperatives ne biasara ebikebike Susan Mangeni nigatebire buna kwanya nkororo kwe ekegori kia bono ane mono habasae abo barokire okuganya gukwegenderia ase obonchureria konyara koba bakwegwa ebesa kurwa ase serikali nene iyo irache kobakonya kuigura emirango yo kwegenderia. We also thinking about a tiered financing model to reflect what we have in this MSM ecosystem. You saw on Saturday, His Excellency the President talked about an MSME financing gap of 3 trillion. And for the last 3 years, the commercial banks said they have only injected 1 trillion. We have a financing gap of 2 trillion. And again, His Excellency the President also said the vast majority of those who are being served are not the bottom of the pyramid that we are targeting. Because the entrepreneurship at the bottom of the pyramid has also an element of livelihood. Because that mama mboga, akiweka mboga yake leo jioni, she is assured kwamba hata lala njaa. Atakula kwanza hiyo mboga, alafu ndiye asonge mbele. So before they think about profit, the prosperity, they're always thinking about livelihood. So if that is the case, then what we need to do, we need to adopt a tiered financing model. Number one, which recognizes the social impact of the financing that we do. That when we give Mama Mboga, and I'm speaking to circles that are being supported and MFIs through KDC, that last mile, that Mama Mboga who comes to borrow your money, when you give that Mama Mboga maybe 5,000, believe you me, not all that 5,000 is being injected into the business. 1,000 could be taking someone back to school. Like now kids have come for midterm, right? Now they need to go to school. Hata sema hii pesa ni ya kuinject, anachukua the 1,000 and take it, do those other social obligation. Because in any case, that's the reality that is facing us. There's no way your child will be sick, ujalipa SHA, alafu nasema wacha mimi kwanza ninunue mboga. Utalipa hiyo SHA kwanza, huyo mtoto atibiwe. So the social aspect of the financing, that facility which you've given them, sometimes we behave as if it doesn't exist. So even as you work out your risk, you calculate your risk, you must ask yourself, what portion of this money is going for the social impact? It will be there, believe you me not. Tuskabosio mancho morigeria murai bwense ya Kenya nigara hegatia bara ikuru ase serikali nene ne serikali ya county ya Nairobi asogo chakia hepara ikurokuru ase nsemo ya Ngong gochia Naivasha murai bwense nigatebire kuigura wechipara hechiga ase chinsemo au asense ya Kenya nigochira che korobya obosombi oburache gokinia obonchore na koenekia ense kwegandrira ase njerengia. Mjengo hii ya barabara hii ilikuwa imepangiwa kumalizika mwaka ujao Julai. Mimi nikakuja hapa mara 3 nikamwambia huyu contractor, hakuna vile tunaweza kungojea miaka 3 hii mahali jaa misumbue wananchi. Hii kitu tumemaliza 1 year ahead of time. Na ndio mimi nataka niwaambie wale, kuna majamaa hapo wananisumbua. Ati William Ruto anafanya kazi sana. Ati huyu mtu anapumzika saa ngapi? Ati huyu mtu anatembea kila mahali. Nataka mimi niwaambie wale majamaa, wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi nimewaambia mimi si mfalme, mimi ni mfanyikazi ya wananchi wa Kenya. Na mimi nitafanya kazi 24 hours. Ama namna gani? Mancho morigeria na rayo asenchira yobo ikirano kurwa semesa yama yakurwa ensoko ensa eyamo biamana sogo sanga na into gendra gutwara borigerio bia
ikoroga chinsa isa tonande nichikwira na gaiga to sanga senchera yobo ikirna siribaga yabanko na kurwa studio kabere chenkor kwa Clinton Ndigi. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Magega ya televisheni ya Nsoko wikasero yao.